Kia ora. In this clip we're looking at locatives. We'll just look at one, the locative runga, which means on. Obviously we're going to ask the question, kei hea te poro? Kei hea te poro means, where is the ball? Kei runga te pauaka te poro. Kei runga I te pauaka te poro. Where is the ball? The ball is on the box. Kei hea te poro. Kei runga I te pauaka te poro. Kia ora.